अहानबद मरुइब पाउ पिजरी तरामथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सुबा बजेट सेशन ngasiदगी हौख्रे महैरोई लिसिंग कुत्रा तरेट चौंग कुनुमदोइना सब यादुना ngasiदगी क्लास 10 की एग्जाम हौख्रे मदुम सा हापा नुपा अमा मपुसी चुप्पा अकन थबक सुदुना जेल लैननबा कोनर राय पीख्रे खुरमजरी आईएसटीवी की पाव मियंग ताबीर बपुनोपु तरामुक्सरी हजिक मपुंग ओइबा पाव संदोन पिजरी तरामथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सुबा बजेट सेशन ngasiदगी हौख्रे सेशन असी लाक्लिबा मार्च की तांग 9 फाउबा चथगनी ngasi अहोब नुमित्ता मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नास्मा हेप्तलाना महाकी वारोल थमखी हंदकता लेखिद्रबा हाना मिनिस्टर ओरंबा डीपी पामई की ओबिचुरी रेफरेंस पीखी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदी हाना की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लेखिद्रबा डीपी पामई की मतंगदा वाफम कया थमखी महाक जलरोंग ऑर्गेनाइजेशन की जलरोंग की लेरिबा इंटायर कम्युनिटी सिगी फगटनबा याम कन होनरम बदुंबा निपा लीडर मनी ना अदुद नतना स्टेट सिगी सु सिंग तमनी की मरकत लेरिबा थोंग मानदबा चाखुटपा सिदैदा थोंग मानना पुखुटनबा होनरमबा यामना लिबरल माइंड सेट लेबा अदुगुंबा लीडर मनी अदु महागना लेखिदबसी आई खोई मखा महाग लेरिङैदा मागी क्वार्टरदा मचा नुपागा खोई नोंमा उनबदा माना हाइबसी इनाउनुपा अखोई मैतैगा नखोई मैतैगा अखोई जलरोंग नागा अदुगा नागा एज अ होल अखोई से काइनबा यादबा ममांगैदगी पाइपु हक्तक्तगी हिस्ट्री ना कोलगा लाकपनि अदो हुजिक्ति खंग्रे तौंगरिबा मयाम से हाइदना अदुना हौरइबना खोइना मसी पुनसन्नबा अमत ओइनबसे होनगदबनिको गा हाइबगी वारी वताई सारंबा लै अदुना अखोइना तमिलनाडुदा चटपा कांदसु मरक्ता हेक थेंगनरगा यामना अखोइबु हरा हरक तोबिबा भोट अखोइना तौद्रिङैगी ममांग हाइतारे हरा हरक तोबिबा यामना अखोइगी मैतैलोंदा करे हाइतारे अखोइ मिसम निकोनबा अदुगुंबा लीडर ओमेन तौई अदुना महाक लैखिदबा हाइबसी अखोइ तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की और जलरोंग कम्युनिटी खतक नतना अखोइगी ओइना स्टेट सिगी ओइना यामना मांगजबा बने नाइदी अदमाइना आई फील तौजै अजुराम विलेज तौसेम सब डिवीजन तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट ता ओपा CDP पानमई महाक लेखिदबदा नुंगाइतबगा लोइनना अगस हाउस सिदा ओबिचुरी रेफरेंस लाइसु सरुक याजबनी CDP पामई महाक असि तरुक सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा 52 Tamai ST constituency da independent oina represent tawduna mate khara haib tare tam amagumba 1995 tagina 1999 phoba family welfare minister in charge oina weramba adugumba social activist lugu prajamiyam gi seba tawbiramba इस असिन लेखिदबदा आइसु अगस्ट हाउस असिगी थ्रुदा नुंगाइतबा फोंदोक्सरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा क्लास 10 की एग्जाम महैरोई लिसिंग कुंथ्रा तरेट चौंग कुनहुमदोइन सरुक यादना ngasiदगी हौख्रे नुपा महैरोई लिसिंग 19 चामरी की यांखैनी थोय अमदी नुपी महैरोई लिसिंग 19 चनिपान गा हुंफुतरा माथोइना सरुक यादना पुन्ना एग्जाम सेंटर चामगा कुंथ्रा मापनदा एग्जाम पांगथोख्रे एग्जाम असी निंगथीना नियम चुमना पांगथोनबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की मैकेदगी एग्जाम सेंटर सिंगदा यंगसिनबा मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग हापतुना फ्लाइंग स्क्वाड सिंग मथौक तोहनख्रे अमरोमदा एग्जाम असी द सरुक याबा लाकपा महिरोई सिंगबु ममा मपा अमदी मरी लेनबा सिंगना एग्जाम सेंटर सिंग फावब तिन्नबा लाकपदा
lambi chinbadagi satok sasinda khudong chadaba mayungnakhi exam asi niyam chumna pangthoknaba amadi pamdaba thodok thoktanaba Manipur police na exam center singi akoibada akanba section thorang lokhotpa hawkhre board na loba class 10 gi exam Senapati district tasu punna maheroi dishing ama chatret ka marfutara marina saruk yaduna punna exam center tareta pangthokre exam asi mai pangna chathanaba mari lenaba singna section thorang lokhotki More dasu More Government Higher Secondary School amadi St George School hariba school ani asida punna maheroi chahumga humfutra tarukna saruk yaduna exam chathaki Tamenglong district chasu class 10 gi exam ingna tamna pangthokhi punna maheroi chamriga kuntarukna exam thaki Tamenglong Higher Secondary School da district magistrate Kangom Liang Riyamai na chatuna exam gi phibam yengsinki board na loba class 10 gi exam asi None district ki oina maheroi chaniga nifuma pana exam thaki Mari lenaba singna exam mapung fana amadi niyam chumna pangthoknaba akanba section thorang lokhotki Ziri Government Higher Secondary School Boro Bekra Higher Secondary School amadi RK Sanatombi Vidyalaya Jiribam Center dasu class 10 gi exam ingna tamna pangthokki RK Sanatombi Vidyalaya Jiribam Center da ahanba oina CCTV camera sijinaduna niyam chumna exam pangthoknaba honaki MSU MSF Desam amadi KSA na exam center singda chatuna yengsinki Madomcha hapanupa ama mapunsi chupa akanba thabak suduna jeda lainanaba ngasi Imphal West ki session judge ki court na rai pikhibaga loinana lupa lising tara fine thinanaba khangankhre mapunsi chupa jeda laiduna akanba thabak sunanaba chairak pikhraba miyo adudi Sagolban Moirang Hanubalerek ta leiba Fairoijam boy Elias Rakesh Roshani Inglisingani gatara marigi March ki tang nipan gi nungthil pung ama makhairom taba matamda Sagolban Hanubalerek ta leiba Fairoijam boy Elias Rakesh Roshan chahi nifugu mapanna maki madomcha kundarani Elias Kundalaimana tumduna leiringaida thangna thinduna hat khibagi court na Indian Penal Court ki under section 302 mihatpagi maralda cherak adu pikhibani Code of Criminal Procedure gi makhada section 357A gi matung ina victim compensation scheme gi makhada laikhidrabigi imung manungda lupa lakh manga gi senfam fanganaba state ki mari lainaba authority singdasu khanganki Lupa crore ahum henbagi heroin brown sugar Indo Myanmar border dagi nifu mari suba Assam Rifles amadi More police ki apunba khupu amana fare Myanmar border da miyoi kharana aina yadaba pochei khara puthok pusin tawgani haibagi akak naba paw ama phangbadagi apunba khupu aduna More ward number 3 gi Sunrise Club mayada Indo Myanmar border da bikup nahum singna leiringai da ngasi ayuk pung taruk makhai taramdai da nupi ama Myanmar rom dagi chingnaningai oiba mong da bag ama puduna India rom da changlakhi bag adu check tawruba matamda heroin brown sugar kg ama gram marfu manga punna packet chamaga nifu humdoi da sadoklaga yarom thenglakhi heroin brown sugar adubu purakhibi nupi adudi themnailang hawkip chahi kunthra manga namphalong market tagi ni hairi international market ta ngasi fariba heroin brown sugar asi lupa crore ahum lakh humfutara romgi oigani hairi DIPR na sinduna handak Jiribam na chatkiba press conducted tour aduna Jiribam police na matau karamna miyambu ngak selibagi haibadu yengsilakhi Jiri mukta lairiba Jiribam district Manipur gi police picket Jiribam muktasu chatuna yengsinki mafam adugi in charge oina puriba ASI A Kamini na ising lambida mapalamdagi miyoi kya changlai hairiba miyoi sing adu check tawduna mari lainaba che chang sudaba sing halanki Mitop chalakpa khakta natana mafam adudagi pothok kaya naronda puthokhidanaba ngak senbagi thabak su chathari haina phongdorakhi
ꯆꯦꯛꯄꯣꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯚꯣꯇꯔ ID ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯜꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯎꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯍꯦꯟ ꯑꯣꯚꯔ ꯇꯧꯏ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯎ ꯋꯥ ꯂꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯔꯣꯌꯦꯜꯇꯤ ꯀꯛꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯠꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯍꯦꯟ ꯑꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯔꯣꯌꯦꯜꯇꯤ ꯀꯛꯍꯜꯂꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯃꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭रिꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯆꯦꯛꯄꯣꯁꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯠꯂꯛꯇꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯖꯤꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ SDPO TH ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯗꯥꯇꯥ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ रेलवे लंबी सेंबगी थबक चथरीब असिदा थबक सुब वर्करसिंगदा टोकन पीदुना अकक्नबा मतमगी लैननबा अमदी नोमगी पास पीदुना चंगहनबगी थबक पाइखली हाइखी foreigner changpada direct with proper visa and everything lapo yaw kumtam the foreigner entry from SCP na sign up na moi details visa details passport details la hola moi everything moi relative kana lai moi kana contact to where full entry la hola with valid passport yaw ko fin ba fin mai changada talin de aduga NRC gi matam still to the chup no to bi na pen he to dia sana kan basically outside the Bangladesh or Rohingya or la ko da sumat thingana ba da koina moi Aadhaar para paide ba Aadhaar da fake wa ba ko scan ya un sijina ga koina do dia to no to scan to ba yi koina project ko sul ko na diri ba yam ko na consent wa dela ko diri ba police something all Manipur police as well as Manipuri wa yam ko na consent to na Iroi semada leiba Central Agricultural University ki campus ta nombagi oiba Technology and Machinery Demonstration Mela pangthokre Thoromadu da University asigi Vice Chancellor Professor M Premjit University asigi Director of Research Professor CA Srinivasa Murthy amadi College of Agriculture gi Dean Professor Y Jekendramna maru oiba miyoi singoina saruyaki Professor M Premjit na lau singu amadi mana masing pak sanap thaduna pothok marang kain puthoknaba honabada matamgi matung inna mission sing sizinaba tangai fadre training fanglaba mioi kyana thabak tongnabagi wakholon leitrabadi landamasi da pothok marang kaina puthoknaba honabada awaba oigani haiki Pau thara kanda lomi sing si chokalakpadi harudana sum lairare aduragadi akhoi kari tawtai course of cultivation si hande hange haragadi ihan hamada farm mechanization to water karlai sidang asi lairiba mayam machine mayam sing si yengbero adu machine sing si amu individual laiba matamda muk loni sai machine sing sai yeng matamda laki mathak ta ngak lak ani ahum mari manga taruk tarit poge ogre grow farmers club haigera joint liability group haigera group kunmanga kuntragi shemaga moi singsi krishi vigyan kendra lairi bai gi district lairi krishi vigyan kendra da samnaraga hariba kenosi nabard kumba financial institution ga register torga moi degi paisa su phangbani Hazik Pau Gimarthana Aten Brem Tanuzari Wabiraganu Yumda Anabak Seba Tobinabagidamak Wabiraganu Medillion Home Healthcare Service Manipurna Adomgi Mateng Pangzari 24/7 nursing care at home, medical oxygen home delivery, medical equipment rental service, home sample collection, physiotherapy home visit. Agupamarungidamak Medillion Home Healthcare Service Manipuria Jennings Hospital, making healthcare accessible and affordable with the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid-flick area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Matra. Notice the Hanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI license Pankraba Ministry of Finance Department of Financial Services Government of Indiana Sarfasi Act 2002 Makada Financial Institute amo in a Sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Bisan Makada subsidized loan people the Mangzil Thariba Panchobi Housing Finance Company Limited Amadimasigi subsidiary companies singis Yawn Puna branch Tara Hum Doyang Dukzare Miyama Financial Facilities in Lobina Bading Singzare Panchobi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies.
Honda car ki mamal February ki tang amad ki hengale adubu sangai Honda da February ki tang tara phawa da booking to biki ba customer sing da ariba mamal da car sing yon jagani customer sing ki damakta lupa lising tara mapan ki lupa lakh amal lising kun mga phawa ki discount su pijari Honda car sing asi Japan ki multinational company na sabani anoba technology amadi safety feature kya yauri अथुबा मतम द गाड़ी एयरपोर्ट रोड त लेबा संगाई होंदा द लाकबियो अमसुंग खुदोंग चाबा सिंग सि लौबियो मणिपुर की अहानबा 24/7 लमजिंग बा कैपना मियाम की सेवा द लेजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंग अमदी मपाल लम सिंग द चननबगी बुक तौबियो लुहोंबगी अखनबा डिस्काउंट सु पिजरी कांटेक्ट तौबिरो 1800-102-7959 अमदी 8794613154 जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोकलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हकचांग सोकथरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगारक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Break itu untuk menyambut taram longsari hasil makatau pausung pizari. Karam awang lekai youth club mesiduna Manipur district tera terukta no drugs and stop mob lynching hai pausil pudana. Karam awang lekai digi mutum manikantana haunabi matung ina kanglagi hojang digi Karam awang lekai youth club ki president Karam Prasantana lamthakre. Mutum manikantana khongset asi Manipur district headquarters singda yogani haiki. Manipur Sahitya Parishad Bisnupur District Branch na lingkalakpa chahi kungamanga mapung farakpagi chahi ama chumna satharakpa Silver Jubilee Thoram Bisnupur da leiba Yangoi Ningthau Community Hall da losinkre. Thoram adu Manipur Sahitya Parishad Manipur Branch ki President KH Ibotombi yauna miyoi kyana saruyaki Sahitya Parishad asigi laikhidraba singi mafamda ikai khumna utkhi Ising Chaibi haina mingthonba Manipur Sahitya Parishad Bisnupur Branch putokpa kun suba journal ki copy su putoki Hemba lamang dong na iba singkai hulakpada amadi ningthemjau sobam na iba mayai karaba miyoi ba haiba lairik ani supongki aiba Joda Chandra sana samna iba saireng lairik ikhau asida salam ibomcha Lakshmi ningsing Sahitya mana inglising ani katrama pan piki mana asida sel oina lupa lising tara sol ama amadi certificate amasu yauki Imphal West Commando na ngasi ayuk MG Avenue amadi Major Khulgi mafam singda combing operation chathakre miyoi chahum hena verification chathaki saktak che yaugdaba miyoi tara mari makha taba verification ki damak city police station nakre Uripok Khoisnam lekai leiba irengbam Thamcha Devi Nursing and Health Care Research Institute ki kontramathoi suba base ki lamp lighting capping amadi or taking ceremony ngasi GM Hall da pangthokre Thormaduda Jenims ki MSL Ranbir Thamcha Research Institute ki founder Irengbam Ibotombi yauna miyoi kyana saru yaki Sugnu Kendra gi Wangu Laifam Chingya lekai digi Loitongbam Binodho Kogba chai humfugomdoi suraba ahal ama masagi anaba amana maram oiduna hogot kangkhat pangamdana phamungdagi hendoktana leiri Mahaki chahi tara rom suraba masunupa amasu masagi chahi nipan rom surapadagi hauna karidagi no khangdana masada ahomba kaya lakpadagi ningthina chatpa fawba ngamdre machanupa anina laingoi pekpa amadi gari thogduna imungi nongmagi chananaba watanaba honari Layang sen laitabana chahi tara khakta ngairiba machanupa layang bangamdana leiri lengak amadi mari lainaba department na miyeng changbiduna makhoigi mating pangbinaba binodhogi loinabi loitongbam ongbi binu devina ISTV News ta phongdorokli adubu mase porom pata puraga kitang soinai bagi phangadara amidi phangnai haye haidana purure purubasisu magi anirak poro habisiti khona ngamdi amukti pujarure board phamba poro habidi ngamjadre adu hujik makti phangjadari magi kanosi soinai bagi certificate si adu midi amna soinai bagi phangnai haibasida phang
मागी कनो तौफमदी खंगजदबा सिदा तानरगा फंगी हाइबदे कोइना खंगजदी अदुबगा अवाबा इंगमखैदी थेंगे ऐसी माना सुरगा चलगा पालंबनिना चाही तरा मंगा फमुंगदा लैरकपा हाबसे वाबा इंगमखैदी आई थेंगे अदगी हेंतोक्तना मयामना मी फंगनै हाइबदुसु खोइदि लाइक लाइसुसु हाइजहौदबनिना करिमता खंगबसु लैजदी अदगी इशु अमसु मोका मफम मरांग इखंग खंगदना आई इमुंग असिदा चाही निपानदगी सिंगइबन असिमसु गुवाहाटी यौजरुरे अदगी स्वागी डॉक्टर सु फनायाम येंगबो अखोइसे डॉक्टर मसिन सुजरे असिदा हुजु फाउदा फतरी अमसु लहिददना सोरात सजिबुदा तारिबनी आइगे अवाबा सिदी ngमखै थेंगे असिदा गवर्नमेंट की साइडतगी अखोइना मफमदी खंगजदी नुंगसिबिदना खितंग सोइनाइबगी पांगिनाइसि लैरगदी आइगे अवाबसि मतें खितंग पांबियु हना इ हाइजे एडेड स्कूल अमा एप्रूव टीचर अहुम खकना यामना वाना चलाइरंबा थेंगनरे मगुल लेबा एजुकेशन सिस्टम पुरक्सी हारबदी प्राइवेट स्कूल गा चांगदमनबा ngamba masiguma school sim sengatpa mathau tari hari hiram sida pawdam ama आइना हौजिक लेजरिबा स्कूल से क्यामगै आइडियल हाई स्कूल 1964 की फेब्रुआरी की तांग 10 दा लिंखटखिबा चौराकना सही 55 रोम सुजलाबा अदुमा गवर्नमेंट एडेड स्कूल नै मणिपुर हौजिक गवर्नमेंट स्कूल सिंह मरुआइना गवर्नमेंट हाई स्कूल सिंह मेट्रिक परीक्षा छात्र फाव पास तब ngमदबगी रेकॉर्ड मैम मियामना ताख्रबदुनी हौजिक लाइब वाफमना गवर्नमेंट की स्कूल सिंह सिजिलकपदगी स्कूल अनिम पुनसलगा स्कूल हिंगहनब होनरप मतमसिदा सुपनगी ओजा अहुमखक एप्रूव टीचर ओइना लैरगा पुन ओजा 53 लैरगा छात्रना 493 लैबा ममांगी चहीगी रेकॉर्डता अदुगुंबा यामना मोंग मरिन ताना लैबा अदुगुंबा गवर्नमेंट एडेड स्कूल अमा इम्फाल मयोल मक्तदगी पंगलाप लापतना क्याम गैदा लेरंबा थेंगनबदुनी स्कूल सिदा हौजिक करी अवार पलैरी मसी रन तौनब होनबदा ओजासिंगना करी थेंगनरी हाइबना चिंगबदो कोई हेड मिस्ट्रेस वाइटो मिसनादगी मागे ओइबा अनिंगबा अपामसिंगदो थंबिगनी याम नुंगाइजै असुक कुइबसी अखोई स्कूल सी रन तौनब होनबदा अदुकी मतिक वारे एप्रूव अहुम खक्तंग लैबे स्कूल नि ओजादी 19 नि लैरिबो ओजा 19 सिगी अखोई की तोलोब सिपिन होनबदा अखोई अदुकी मतिक वाइ सरकारना गवर्नमेंट स्कूल हिंगनब गिदमक्ता फीडर हापियु हाइबा पोट अमा लाकपदगी फीडर ओइबा क्लास नर्सरी प्री नर्सरी टू क्लास 2 बाउजे अखोई हंदक हापचनजरे तो प्राइवेट स्कूल मिशन स्कूल मैम जिंगजे मसिगा अखोई कम्पीट तौननब गिदमक्ता अखोई थौना फना तौसी हाइदना अखोई ओजा जिंगजे पैसा खाइनरगा अखोई आंगांग जिंगजिगी फगनबगिदमक्ता अखोई लोअर क्लास से हापचनजबनी एजुकेशन मिनिस्टर लाकपिरमी अदुगा अखोई थागतपिरमी मतेंग कितंग ओइनबा अखोई एडिशनल पोस्ट पाउद पीबीयु नखोई हाइबा चचरी अदु तौबिरकनी हाय अदु ngasi बाउ तौबिरकते पोस्ट पीबीरगदी अखोई रन तौबसे स्कूल से अखोई खरगा हेना फगतना तौब ngamjagani ममांग चाही 2018 गी मैट्रिक एग्जाम ता फर्स्ट क्लास ता अंगांग तरुक लाई अदुगा मखोई लेटर मंगा सब्जेक्ट मंगा दा चटपंगमी अदुगा ट्यूशन करी क्लास याव याव अंगांग मतनते अखोई सरकार की स्कूल न लौब ngamdaba पोजीशन अदगी प्राइवेट स्कूल न लौरिबसिंग से अखोई मसी बाउ दा कोई लौब ngamna होनसिरा ना कोई कन्न होजु होनजरी याम नुंगाइजे गवर्नमेंट की एडेड स्कूल अमादा मैट्रिक परीक्षा पास परसेंटेज से 80% योना पास तौबा अदुगी मथक्ता फर्स्ट क्लास ता माइरोय मंगा पुथोकपा हाइबसे यामना पुनिंग थौगनिंगाय ओइबा वाफमने मतमतमगी लाइबा गवर्नमेंट सिंगना स्कूल सिबु पीपीपी मॉडल ओनखल अनगनी 2017 दा टीएस रादेसा मसाना सिगी स्कूल सिला आगा स्कूल सिगे अवार पा मेंखत पिगनी हाइबगी थाजबा पीबीरंबा अदु ngasi फावबा स्कूल गे अथॉरिटी सिंगना स्कूल गे ओजा सिंगना खौरांगना गाइदुना लेबा वाफमनी मिनिस्टर ना करी थबक पाइखलकनी स्कूल सिगी करी मियंग चांगकनी हाइबदुदी मियामना गाइबिखिबता ISTV न्यूज़ की दमा वीडियो एडिटर चोंगथाम अबोयगलोन्यना पौदम जेब रिचार्ड रंजन क्यामगई इम्फाल ईस्ट वांखई केंद्र की वार्ड नंबर 22 की मनुंगदा इमुंग 19 दा प्रधानमंत्री उजाला योजना की स्कीम मखादा काउंसिलर कुमुदुनी देवीना LPG गैस कनेक्शन पीबगलोइना गैस सिलेंडर अमदी स्टोव सिंग यंथोखरे बामोन लेकाइदा लेबा RVD गैस की मखादा पोलम सिंग अदु यंथोखिबनी
Hazilo silapun maru iba pam kuna pizari. Taramatoi Suba Manipur Legislative Assembly gi Tares Suba Budget Session ngasi dagi hokre. Maheroi lising kuntra taret chahumga kunhumdoina saruk yaduna ngasi dagi class 10 gi exam hokre. Amadi madom cha harpa nupa ama mapusi chupa akan bathabak suduna jena lengana ba corner rai pikre. Hajik pawbi goina di ice TV na pizza ba Manipur pawb matang solution jari mi tabir bisum bom kana konjari.